encore en avance. C'est carré. Je me mets en mode avion, je capte plus les appels. Ils parlent dans le vide, moi je fais parler réel. Je viens pour la somme, pas pour l'arc-en-ciel. J'avance seul mes droits, je regarde plus derrière. Mon mode avion, je capte plus les appels. Ils parlent dans le vide, moi je fais parler le réel. Je viens pour la somme, pas pour l'arc-en-ciel. J'avance seul mes droits, je regarde plus derrière. Mode avion, je capte plus les appels. Je fais le son et font semblant d'être réel. Ils veulent la place sans payer le prix réel. Seul dans le game, je suis pas là par hasard, non. Je viens pas raconter des films, je fais les scènes. Toujours la tête froide, même quand ça se ressemble. Tusind tak for et sindssygt event. OS, skud til OS. Det her event har været fantastisk. Det har været hjernedødt. Vi har lært så meget, og det har været meget mere end bare at lære om klipning. Du har også lært rigtig meget i livet. Tusind tak til OS at give os den her chance, og vi får lov til at være med på denne rejse. Vi vil sige, we appreciate you, we love you, og jeg må ærligt indrømme, at jeg føler, at vi er en del af OS-familien. Det er vi. Så måske ses vi igen. Måske gør vi ikke. I hvert fald, tusind tak for denne omgang. Let's go!